Pasti bilang cuma tu. Itu lebih tamat. Terang tu bunyi email. Di post ni macam mana? Sedang itu saya email dan ni penduk entah. Jangan lagi bani itu. Mungkin ini itu saya. Kejing ya itu itau jongi ki kelong kena hakapor bagi dangrit let's say kan penklet no bat kan long ke ba bengin kan mau lada hadin babon bun senam bengim jiyo isu yaki teka dor kemat ba shisha ke ban ne kumba ngidai ban wandur hakalong renjeng kadai hadin bang lakot sya kerta ke ba khat saw khat san senam sejram tu mentang ini sengap ikicing pulai nak tin jong blai Naki kam jong ki apostol kalau nong ke bapra ke dekat kat sah duk kat nyo ki apostol ha Jerusalem kila yok sngau bagi pad nong Samaria kila yok pedang ya ka ketin no blai kumta kila pha syaki yau Petrus bat uyu Anis haba kine kila poi kila duai na ka benta ki runget bakin dup yok pedang yau mensim bakhoj na bau mensim bakhoj umpat syemwan her hanu naki la syupen baptis yaki hak kerteng utrai Jisu kumtau Petrus bat uyu Anis kibu ya laki keti halor jongki bat kisah yok pedang yau mensi makut kakti nutrai tehagane kapor nakwa ban batai kendiat syapang ke sakramen jingpen skam teka ai ke sakramen jingpen skam ke sakramen jingpen skam kadai ke jingpen dapura ya ke jing sedang jong ka jing im jongi bat ka balang Katolik nadu kasngi baptisma kamot bangi dai ban sya syon ya ka syap ka jing ai ba koridor jong mensi makhut knang bangin dup long ki ba klan bat slur na ka benta ka jinget bat ban la ban sedang kham tam ya ka mission ukres Jisu kum kit khat ba pura jong ka balang ngi dai ban yo ya ka jing pensle ta ka umpnyang krisma bandup yok benta ya ke jinglong ukres kum lingdo ukres uno yu thulupa ban ukres usim kabelong kadak jong kecing pahu pahai ha kecing im dayu blay bajiet yangi ban long kristan leng ba ka baptisma bat ha kecing pen skampat kadai ke jubab jongi yau blay ha kano kador ngimon banjiet bat buat yau blay ni pedang ya kecing i jong u pangi i yau Jisu namar badai mau uba i nengkong yangi namar kata kine ki jing ai jong mensim bakhui ki pen klan yangi bat ngi kelalong rangba ha ka jinget te ha ka belang Katolik ni don ketukat ne ki riti bat penbit pembiang na ka benta kene ke sakramen ka benengkong ki nong pedang ki don kam ban trang dik ya ka jing ai jong mensim bakhui baat ban yo ya ki jing hikai jing pen snguthu ke bapura syapang ketai ke sakramen balai ban penlong ya ke jing plapop ke bakerpang hakmat uleng do jong blai basau ban pedang ya ke sakramen harengkat kayu kharis bakhut ngitip baha ke balang tarik ka Eucharis ke dai ke pedang du jong ka jinglong kristan jongi kebesan kejing pla ya kejing ngai keban riu kejing khat daki kerteng ngitep bat snuthu ba ublai unsa itho yangi lengba ka kerteng nadu kasngi baptisma bat ha kasngi bisyar un khat yangi dak kerteng kebahnyo ubishop unsa pensle yangi dak umpnyang krisma bat ha kane kapor un soong ye kine kintin na shon shap ye phi da ka jing ai umin si bakhoi ka bapra ka jing bukti halor ki basyem ya ka sakramen da ubishop lane da kileng do ki balayo jingbit na ubishop ka jing bukti ka da ki jing khot ya umin si bakhoi ban pen ko bor yangi na ka benta ka missionu Jisu leng ba ka bor jong men si bakhoi ka bakhandai ubishop ukta na silang kangap bat uong ke jingsuk happy nang tangi don kum ki
nong yarap hak tugas ni khot iki paman sim dan iki kemim sim kini ki longkum ki nong kersian nong penslur bantur bet seprang na kebenta ukris klam ka jingle raj ne khau ek leng ba ka jing duai bat ka jing kersian jongki namar kata ka sakramen jing penskam kadai ka dak ka bapal sebar na kebenta ka jing thesai hapo ka jing im jongi. Okay, we are having 7 gifts of the Holy Spirit: wisdom, understanding, counsel, piety, knowledge, fortitude, and fear of the Lord. And let me tell you,